Za vježbu spašavanja nastradale osobe s visokog objekta i nepristupačnog terena iskorištene su Dubrovačke zidine. U park na Pilama imobiliziranu osobu u nosiljci bez teškoća su niz zidine spustila trojica djelatnika GSS-a. To je bilo takozvano okomito spašavanje, a druga se vježba odnosila na vodoravno spašavanje nastradale osobe. Sa Brsalja je bila rastegnuta prečnica kojom se transportirala unesrećena osoba. Taj princip se koristi najčešće u speleološkim objektima, ali i u urbanim visokim objektima. Također ovdje je bilo demonstrirano spašavanje iz visokih objekata i stijena. Dubrovački GSS ima 13 članova i 2 trenirana psa. Djeluju u sastavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Dakle, pozivom na jedinstveni broj za žurne pozive 112 ostvaruje se kontakt. Djelatnici našeg centra prosljeđuju poziv, aktiviraju se jedinice Gorske službe spašavanja koje promptno reagiraju. U dosadašnjoj praksi ovakvih situacija na sreću nisu imali, no željeli su pokazati i Dubrovčanima, ali i turistima da su posve spremni i za najteže aktivnosti.